Kalugurang mga kapatid, ingasal pantayanan, kirahalan po kiratamu, inyang mga latita mo, dislanda mo pa yung gagamit lansena, huling alapang refrigerator kanita. Balo tayong gamit na ning lansena, po ating sobrang pamangan, kakabit tamo keng lansena. Lilele tamo king lansena, bangketa, apisulusulwan tamo pa, itang sobrang pamangan na ita, karas na ning apunan. Numisan din pengari, pangamanwandore ng anak, uling potang mamangan la, masyadong aksaya. Balo taming pamangan, kalam na ning Diyos. Niya kailangan, pakamalan niya, at nung ating sobra, pakinabang nanda pa, detang emengan, o we can eat it for the second serving, karas na ning bengi. Ugaling maglele. Namisan po ka rin gamit tamo, etala may bug panukse. Uling isipan tamo, o tadatangin panahon, agamit tala. Kalubada mo po rin offer yun ng misan po tang bubuklat ko lang. Bubuklat ko lang gently, pakakalali. Lalo na po tang makabalot siyang ribbon, itang cellophane. Agyang ribbon niya mo, penaliya, kitang offer, lileleke, po tadatangin panahon, mangailangan kong panali, ating kong kapkapan, ating kong gamitan. Dedang cellophane meka dito klipong masalese o dadatang yung panahon agamit mula pang pasibayo. O tang mamuklatang regalo ng Pasko nung masanting itang gift wrapper. Meka muklat tayong regalong pakakalali bang pakinabang na niya pa itang gift wrapper ampoy tang kahon na nitang regalo. Makanya mo naman po ang ating alak, masanting niya boti, ileleme itang boti, malamang lamang, agamit meng flower base. Ugaling maglele, agyang pagpigamitan mo ne, o may gamit ne, baka datang yung alto, pakinabangnan me. May tungko ka rin programa ng gobyerno tamo, yapin niya itang proper waste disposal. Huling din, kakatamong waste, ampong garbage, pwede talang pakinabangnan. Similarly, in basura, basura yan. Alaning kwenta, pwede talang iukse. Pero mind you, ating pera, in basura. Baluta mo rin mga lakal, pakinabangnan din basura. Detang soft drinks in can, tipunan doreta, pitpitan dala, apisalida lang 4 kilo. Detang magasin ng pondyaryo, botang mitambak na lang, pwede talang pisalikin tip ko, o kaya naman kareng paper company, pakinabang nanday ka. Detang pilo man tamong mineral water, den boting arapa, den pilulangan aslam, boting aslam, boting toyo, boting patis, apisalita at pakinabang ng tala. Ating pera, ating basura, makapagmulala. Makanya mo naman itang mabubulok na itang basura, pero patsikit put making gabon, pakinabang ng me, magmistulayang abono. So yung basura, pwede yung pisali, pwede yung recycle, pwedeng i-reuse, pwedeng ikut-kut, maging kapaki-pakinabang yan. E may sayang, nuneg yang basura yan, maging yang kapaki-pakinabang. Balibo din kumpisa niya ching mitring, inyang mibait siya, may kawali ang pangatlo, at tutulang may lungkot din pengari na, ulit din ng atlo ng kapatid at tuki-tuki, may nga matila. So nga nang imanang at sing mitring. Manog siya yung kapatid, imitring. Maya pa, pasesya tayo kang at sikong piding, tudalala lang anak.
So pepasesede chikong mitring kang mangpiding ko. At surprisingly niyang may kaya naklari mang Elena, 5 tuki-tuki kinabyeda. Nung ating manog siya kapatad, siguro may tela rin kapatad na, ano manunog siya nga ching mitring. Na naman kabulyan itang may yuksela, malamang lamang, may sakit la. Huling may napakanita yung bakuna, alapang bakuna, karengaliwang sakit. Yung Ginoo nakatamo pwedeng iyukse. Hanggang binit, iligtas nakatamo. Inyapin nga na po ng gospel reading, God did not send His Son to condemn the world, but to save it. In Diyos siya mamarusa. In Diyos siya mamundina. In Diyos naburi. In matay yung makasalanan. Nakaburiyan ni nga pong Ginoo. In mitulandong tamo. King impyerno. In Diyos, medong yung Diyos ang magligtas. Nga pinipawaga na po kaya katamo ng Ebanghelyo ngayon. Kaya tamo pagnasan ing kamatayan na ning meto nga makasalanan. Kaya tamo pagnasan ing mipuntaya sana king impyerno in taong kasaman tamo. Kaya tamo pagnasan ing kaparusan at kapahamakan dareng haliwan tao. Nunay kalupa ning puso ning Diyos pa, pusong magligtas, lugod ang magligtas, yasanang isane tamo, karing pami biya-biya tamo. Ing lugod kaya mapamarusa, ilako tamo sana, ing ugaling mapamarusa, ing ugaling malupit, ing ugaling magnasang kapahamakan, karing kapara tamong tao. Kaya makanita yung Diyos, kaya mapamarusa yung Diyos, hanggang binit iligtas na katamo, to the point that God sent His only Son to the world so that we might be saved. Detang maniwala king kayang anak na bangnan dahil kaligtasan. Kaluguran na katamo ning Ginoo, even at the point of death and dying on the cross, sinakripisyo ne ing sarili na bangdabang tamo ing kaligtasan, huling ilubod na ning Diyos magligtas. Ikayong pengari, dakala salamat, uling lugod yu, magligtas. Ala kayong alibang kapagnasan, nung aliwaing masanting abye, karin kaya kayong anak. Lugod ang magdisiplina, yes, pero behind the discipline of our parents is their love and concern for our best future. At sana din anak, do not resent discipline from your parents. It is out of love. Lugod ang magligtas. Ingkarelang gagawan kay kayo. Bang medinan kayong masanting a kinabukasan. Bali po may lunos ko. At ingatlunganak likwan no ning pengari na. Ing babae may kasawa yung aliwa. Ing lalaki likwan o rin anak. Makalunos lang. Mo pinpepayabort ding anak mo. Mo pinpepaboren ding anak mo. O neng likwan mo noman. Anti mo lang inokse. At anti kang peparagula kriminal. King keratamong lipunan. Mapna mo. At intaong bisang manampun kareng yung anak kareni. Pero maragula kasalanan king meto nga pengari. Ing lakwan o ring anak na. Paborena lang. At edabalo ring anak, lumno ka rin latok na. Ing lugod, magligtas. Kabudbait may meto nga yanak, paragulan me. Bang midinan niyang masanting a kinabukasan. May ukse ing asawa mo. May paboren ding anak mo. Pag nasan mo kaligtasan, daring pengari mo. Pag nasan mo ing kaligtasan, daring kapatad mo. Kaluban ng Santa Monica, ininugsay Patricio, agyang mabangis siyang asawa, malupit siyang asawa, alayang Diyos katawan. Pengadinin Santa Monica, huli numika kasal ka ting asawa mo, sopan meng iligtas ing asawa mo. May pagligtas kayong pareho.
bang miras kayo king banwa. Isanta Monica, inubse ing asawa na. Napignasan yung kaparusan, king asawa na. Napingading, mipunta ni sana king impyerno, king asawa na. Huli ning kamulangan na. Pingadini, baka kaya beneng, miras king banwa. Makanya mo naman inubse San Agustin. Bistat man San Agustin, alayang marine. Bistat man mi bastagya, lagalagya, at eganaga ng kasalanan si Bukana. Pero kimpangadi at barok ng lugod ng Santa Monica, ikwane San Agustin, bayang pabinya, bayang magbalik lo, kinapong Ginoo, at meging Kristiyano ya, meging pariya, meging obispo ya, meging yan santo. Makanya mo naman San Jose, aparang alantamo. Nabiryan, yung mipahamak kay Maria, kakagli kay Maria. Danong gawa ng San Jose, meniwala yung kinamano ng Diyos. Kaya meniwala, king sasabyan na rin tao. At inuli ni Maria peki kasalane bilang asawa na. Liligtas ni Maria. Liligtas ni Jesus. Nyabi ni San Jose, He is the Savior of the world. Because right from the womb of Mary, liligtas na ni Jose, ing tagapagligtas ni Yato. Lugod ang magligtas. Liligtas ni Jose, Maria, inuli ni anting asawa na. Liligtas ni Jesus, king kamatayan. Tinggap ni anting anak na. Peparagul ni, kitang kayang kapaniwalan. So my dear brothers and sisters, sana'y lugod tamong magligtas. Lugod ang mamatawad. Ilakota mo sana, imugaling manugse, imugaling mag-reject, imugaling mapamarusa, kalupan ng puso ng Jesus. Sana pagdasanta, ing kaligtasan, ning metong at metong. Talaga. Suligaping panalo, Gino'y kain panibataning sabdang kabanalan, pulilitan at paragang kumi. Pabanalan mo sana detingay, inupayan ng Espiritu, pangparakyahan, malyari ng katawan at daya, ning Gino'ning Jesucristo. Bayan daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinape, at kapasalamat siya Eva. Piras na yan bini, karingay disi panaros ngala, tagabanyi ikaman at ikananiya. Itiya, ingkanamang katawan, amidawan para kaya. Makanyan mo naman kaibat ng apunan, kinuhaning kalis,
Kasibayo yang kepas alamat kera at binyaning kalis karinggan disipulos mana tagabanyay ikangan at minumko kanini kidiyang kalis ning kanakundaya hindaya ning bayu at alamanggang kipan amibubo paragya kayo at pararing saklang tao bangkit kami patawaran na rin kasandanan dagtan nyo iti bilang kapigaganapan kanako. Ipasyag tayo ng misteryo ng kasalpantayan.